Ngithi ngibingelele khona la ku Backspace. Namhlanje ke mbukeli ngiphethe ke nje indaba ke isematheni, indaba ke nje ozoyithokozela ezenzeka lapha kumaqembu akuyi-PSL. Ngizoqala ke la mbukeli ngendaba ke ethinta umdlali wayo ke lapha eMamelodi Sundowns uSiphelele Mkhulisi. Kunama reports ke la mbukeli avelayo kuvela ukuthi ke iSundowns izimisele ukuthi ke idedele lapha uSiphelele Mkhulisi ekupheleni kwayo ke le season. Amasource aveza ukuthi ke umkhulise akekho ke enhlelweni zakhe ke lapho umqeqeshi wayo ke Mamelodi Sundowns yena ku Miguel Cardoso, and icontract yakhe yena kumkhulise ya expire ke lapha ekupheleni kwawo kuJune, and kuze kube manje ke Sundowns ibingakayivuseleli. So umkhulise ngenzeka ke impela ishiyeke iMamelodi Sundowns ekupheleni kwayo ke le season, and ke uzoba ke free agent, and maningi kamaqembu ebese khombisile ke vele ukuthi kayamfuna yena ke umkhulise. Ngabala yona ke Kaizer Chiefs ilona ke iqembu ke belihamba phambili ekufuneni yena ke umkhulise, and ngenzeka ngempela ke bemthole, and ke naneminyaka ke yena kumkhulise isamvuma engaba imidfielder engaba usizo kakhulu lapha kwiKaizer Chiefs. And uyadlala ke yena kumkhulise, and uyashova ke impela. Ngisakuyona ke mbukeli ke Kaizer Chiefs kunendaba ke lambukele ivezwe ijournalist edila ngebhola zakhona ke la eAfrica uMickey Junior. Iveze ke impela ke lapha indaba ngaye ke lapha umqeqeshi wamakhosi uNazreddin Nabi ukuthi ingana de lapha eTanzania, and futhi ufuna ke umdlali okanjani. uMickey Junior ubeke seveza ukuthi ke ucoach Nabi uthi kade lapha eTanzania ngenxa ukuthi ke balungiselela isizini ezayo. Okunye kakuvezile la uveza ukuthi ke ucoach Nabi uthe njengamanje bafuna ke imidfielder ke sezingeni eliphezulu, imidfielder ke edlalisa ukomdlalo odlalela ke iqembu lalapha eMorocco iRS Berkane, yena ke lapha uLamin Camara. So injalo ke mbukeli yizo ke lezi izinto eyishongo Nabi ngenkathi ke ekhuluma ke nayo la ijournalist yakhona ke la eAfrica idila ngebhola la khona la eAfrica yena ku Mickey Junior ukuthi ke njengamanje bafuna imidfielder edlalisa ke okwaKamara, and sinethemba ukuthi ke mbukeli bazoyithola, and obviously ke yena uKamara iprize yakhe ke njengamanje iphezulu kakhulu njengoba ke lapha iRS Berkane iwineke iCAF Confederation Cup, and baphinde ke futhi bawina yona ke iBotola League yalapha eMorocco. Sinjalo ke mbukeli yizo ke lezi indaba ade ngiphathele zona, indaba ke nje isematheni ithinta ke disk. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.